ia man fa lalo afia mai el tar program nei ta no fia fa mata fa time fa no mal time ba lo se fo mo ia ia fatalo fatu ta vai o le fongo tatu program lita ao radio Samoa ia ai mai se fo ile malei fo mai se tatu u le lita fo fa un le ia evi ia ile tu mai la vai ba mo tele ia se ia mongoiti ia fatalo fatu ai ia malu o le tatu o tunu ia tu mom pule tu au marata wa inga timer va fonti ia inga tama mainga ia mesela vale au foi ngalo pa ia le tu ma lo sui fu fatalo fatu ile nei tai fo o tatu au le mai malo va tera fianga mata consula ta to malo to ta sa mo e na bang ta wa sa fia ta ta no nel ta ya ale na ma wa le fa na va ya so sa mo to filo in foi mal ta to no te do la to fa filo fa do foi le e lo pa mai ma lo fio mai ya fa wa ya to fing foi yo to fia na fio malo ta to malo sa mo ni fa mata e fa stea ta vai mo le no filo e ma sunga foi le ofinga ro ia le tua a ekalisia so fatasi mani no le fono ia le felo tusi male lau o le ofinga ro ia le tua ia le ngata foi le o le fono fo tua se tato tunu le finga te fono male lau le felo tusi ia o mata mo ia le mato felo inga ia o le wala foto la vai le pono fupo tua ia fa pe o ile e kare I fa fe ngai no e kare si so fatas ia se aso e filo I male tunu mane ia ona ponga le ma fa ra ulo tato tunu wa le mata fa yo ile o fa fe ngai ni mal tato pono fupo tua sa mo ni si ia o kila nei ia ora ai se ta o lo mai se filo ingaro ia male lo tele tato tunu mana ia le ola ta le me fa solo nei vai foi o le au nanga le lo fionga consuela mo lo to ofisa o to tele ni se le malam lama tu langa le mo pepa malanga a me se lama la to foi e umbia ia passport New Zealand ia pois foi tu no ai fia malanga I Samoa ia o te loa ia tu pe la valo si fia le tu langa fa mo le fa mata ia pa ftaia tawai ile bata upulena ngai taua a me se lava le e o mia se New Zealand Australia me se tia tunu ele oni passport Samoa ina yesin ile to ai ia oni ila lo ifole ono masina le nga tu spola o I mautinoa ia over mare ono masina ono tu ngala fa ba maro si tato tunu ia na faileo na faile le se failunga po se stamp e tu sa no ai le malanga ile isa mo the ticket one way ticket ia po ticket o tato po sa mo tenga para la vele mautino ia tulanga e te me to te liu mai ai ia mautino ara o tu sola New po Australia por fera para tu o e ferro ai na tu sola ia oni la lui foleono masina ona e tu ngalava ma ia ra o malanga isamo ia ona faile le stamp le ta o exception e tu sauno ai le mataria le tato malolo malanga tu le ticket for le one way ticket io ya e lava ya awara fu in faina fa ye pe se te papule sai ni tato office way vai pe fa yo o ila lui fo me se lava I fa la me fa po se I fi malanga isamo e la le si fomna fa tumu ia ma se tutti poi avatu le office consulta way vai la meglio le ono o le malanga ma le
Samoa le passport o la roi fole ono masina le anga Okay. le moli sila fia tato tunu te la bon masini ai mo me o li poti o le o isi me o te vai o tal sanga ye o no pingo pe pai nei ia e fai si umi pe a ui mai le ofisa pa ngai o ia le mo mai o li poti o le Samoa ia fa pe fo ile le tūlanga i pe whanau, pe pamariu, pe whaipuipo. Ia, e te se vai meo le ono le walu vai aso, o whangai i le tato o kisa, ia, ina ia maua mai, ia, tūlanga ia e tiu tato tunu. Mōle si le pia ina ia, e ari si awara bawe, o i leo le vili i rota, inga sa po, e whainga la po mai lea. Ai e ana isi le pa i o tato tunu, ia o le vai le ko te ro ai ai nga sambo ia pe o tu la malana i mai le ofisa ia e pa ti u fa tali no i ngara vai i fa tanga ro nga tato malo ia pe ona i mei e fa manatu so tato mo la to silfia Malo. Ana, pa tela fionga fa mata nai banga taua lua lo te mafofau le fo le silfia na tino ofisina pe fa mon le exemption stamp e yese te tongi fa mon la fionga fa mata si tongi man tu fo io o nei au nanga mo se tato tunu ia e la vale le tu pe tongi e se la uns fu mo stamp le e fa nga mo le umio le nga rutus falau apa e puta usanga o rutus falau ia na o se la bonus fulu e tom ia e fa nga le exemption le mo le umio le tus falau a le waivala ia mo pa mo go tu fa fo se ia pe ia lus puta la sina sina tongi ile pa ia e malanga tus falau le samo ola omon fa formula la tino la matu telefoni le feanga consula la tu ofisa e balawani ye ona lava foi lo time fa mal mai ne va nga o mai ai mo ya fa te dinga la o le tu felo e lo passport sa mo so se kai mi au ke fia lo one way le okay ya ia e pule ata tu no tato sa mo ia e te pa pui na mea o ia ele fa no pui pe fa ia wale fa pe que era ku expire lo ia nei o ona ia ngai nei fa ona e malanga i sa mo i solo papea ele fa no wa o le malanga i sa mo i lo tunu la kwa le ma fa inisio ta sa mo nei fa fo lo solo sa mo malo fa tai le te lo nei va i se va ta wa ina si fo le no on fa ngai no ta to fa le fo le fa sa mo ina ma ngele fa mo e ni va nga le si fo le no me se la to fa ni la to functions i ole fa mo la fa mata ia pa te ta va i ro o no ar ta to fa le o lo ina fa le booking i le ofisa ia mo le fa ngai ina ia solva iaso ta silea pa mo taua ia onle ele fu i tupe mo tato tunu mo tato falsa mo ia onle fa ngai na pe si tato tunu ia la to sounding mo fa mo nga pe pa ko nga mo tu nga pa pena ia so fa nau ia ma tongo ia va si tato fale ia e fa ngai na ia ro no la vale tato office fa ia booking mo fa ngai no tato falsa mo no fa taina fa mata ol si banga ta wa sa 50 ai o lo o te le o lo tato sa mo fo le lo mai sa mo fa ta nei New Zealand o lo winga o fa talanga fo le o le lang suo fo tato mo tato sa o fa ngai no lo ia e o tato sa fo le na mo le tama ai o tato no te fia sa no le tu la fa mo ia ia ta vai ele si ta ua ele ia se me fa ia tato malo i sa mo ile o tato o roa o ina mai pa fo mai se lava un filande ia pe au no mare lango tato tu lela wa mai se lava i turanga tau taro ia o turanga o roa pa toanga
mai nei si tātou tunu ui New Zealand nei. Ia, e se me mwhai e maro pe au no mali lango o tātou tangata i New Zealand nei. Ia, o le tasi lewa ngā tupe o ro'o maua soswani e nei tātou ainga. Ia, ai mai se lawa le au ki whātoanga. Ora tō roa au ina mai pafo. Ia, o tō telefoi au tātou tangata i nei New Zealand. Ia, ele utitilo ko āturanga o iei le taro wa e pe whatususana wa le taro le wei e a mai fiti. Ia, a roa ata tununga ua mokua lava tāpena le taro ua mai i siu tātou tunu Samoa. Ia, e te taro tuai wha auro maaua tu siu tātou tunu. Ia, o tātou o roa o ina mai wha. Ia, o te wha moe ngau mai tātou te whaonga ina. Ia, mamaua i se leni nei au pai whaataanga. Ia, o luntou sa tāua fu i lea i ka kou foreign exchange o tupu whaaneo leo se tātou tunu mo o roa e. O laua o owa le piliona tingi nei. Ia, se leni le tua i tātou tunu. Wina mai whafua tātou roa. Ia, makuranga whapena. O se sao tā ua tele lea o tātou tunu. Awa ai whatau le tāro e lea vea tā la New Zealand i Samoa. Io, tā la Samoa, a le no foi nei le tupe le New Zealand. Whareo leo mo tātou o roa e a mana o mia le tātou tunu. Ia hindi ni whaita i aso i unga. Ia, o rei le se leni le whareo leo i whafoe o kai o roa tātou mō tātou tunu. Tālo atu mari whaararo i tātou tunu. Ia alopangia ia fua whaereanga mai se tātou tunu o lo whaatau i New nei. La whenga manta malo whafte tele lava mo le nei tai au le lei a se wang nau i se wanga tā ua lava te fia sau no iai on wha o mai leo tā poklame nei tai au wha mole mole. Ia whafte ata mai. O rawa leo le nganga fifia. Ia o leo ua kei loa i ma tātou whono whawhautua i ma soko i e kāri se so pata. Ia ra iei se aso. Ia na whonga leo le tātou tunu umo se aso e wheiro i aro i ai, ia lo nei whatau maa, ia mare maro rea tunu, o talo po o se aso niwa aso, ia o na palau iloa mai le pono po poutua. Le aso e tātou te iloa i ai, i lo tātou lau mua i mangere. Ia, tātou talo sini mere lo fole tua i tātou au ia mai le aso. Ia e mai se foi le anganga, ia maua pea le, so tanga mana talata o tātou ofisa. Ia malipa ia malu se tātou au kini nei. Ia paulea, ia tau ia nei manuia ni asa tawai. Ia whape po i lea whai o se tātou tunu tiute mawhaiwa. Ia paolo aoro foro tātou tua. Ia malu whaararo la. La whenga whamata Ponsalua e whapo le malu le konsulo le tātou malo whafte te mo le nei tai au mo ni whai whaiwal nea salulu. Pasu fuia tawai. Whaia o le taranoaga ma le whenga konsulo o le tātou malo le whenga whamata Ponsalua e whapo le malu le nei whai tai au. Whautu tō mōru mwere Samoas Wharima e ba tolu a mō tolu tasi o tasi lua. Tolu tasi o tasi lua o le telefoni na e balau iei o na mo ileo le whenga konsulo. Ia ma le tautua mo le atunu i so se mahenga te fia malam lama atili ai.